krećemo u neotkrivene svjetove. Robo-vlakovi, snage udružimo, zatim pojurimo. Posjedujem posebnu moć, duboko u sebi. Hrabrost ja ću skupiti i strah pobjediti. Nema zaustavljanja, najjači smo ti i ja. U pustovinama sad jurimo mi. Robo-vlakovi, upoznat ćemo prostranstva velika. Robo-vlakovi, svi smo spremni, sad je vrijeme za polazak. Robo-vlakovi, krećemo u neotkrivene svjetove. Robo-vlakovi, nepobjedivi i nerazvojni. Obnovljeno prijateljstvo. Dobro jutro svima. Izgledaš sretno danas. Jesam. Uostalom, otvorio sam potpuno novi tunel jučer. Moj motor je skoro opet prestao raditi, ali svejedno sam uspio. I znaš što? Svakim sam danom snažniji. U pravu si. Svoj motor je sinoć opet nedograđen. To je sjajno. Jedva čekam da vidim što će danas biti. A sad krenimo. Lansiraj. Lansiraj! Idemo! Dobro jutro, Kej. Hej, kako si? Što se dogodilo? Reci mi. I onda je Alf. Dobro jutro. Stvarno? Baš cool. Da, baš je super. Mora da je bilo jako teško preživjeti toliko dugo bez energije. Mi smo bili dobro. Alf je podnio sav teret. Pa, ne znam kako je to uspio. Ja bi bio prestravljen. Nismo znali kad će se tunel ponovo otvoriti i uz to pomoćni generator se pokvario. Alf nas je sve spasio. Da, spasio je naše planinsko područje. Ne znam kako je to uspio, ali preživio je strašnu hladnoću i samoću. Pa stvarno, ne znam gdje bismo bili bez Alfa. Kej je isto prošao puno toga. Njegov motor je gotovo 2 puta prestao raditi tijekom otvaranja tunela. Naravno. Kej, hvala ti. Da. I usput, gdje je Alf? Alf popravlja neke stvari ovdje i to otkad je ustao jutros. Čak i u tom stanju. Takav je naš Alf. Da je. Tako si rekao. Jenna, ovo je upravo došlo s trga Fontane. Misliš li na Alfa? Svi vlakovi bruje o tome, naravno da znam. A, da. Vijesti se brzo šire, znaš? Alf je zaista pravi zabavljač. Pa, Alf zapravo nije došao na zabavu. Proveo je dan popravljajući stvari. Rekao je da želi nadoknaditi sve neodrađene poslove. Već? Bila sam uvjerena da još nije spreman za rad. Ojoj, bojim se da moram ići. Moram dopremiti neko voće za zabavu. Vidimo se! Ajme, nadam se da će se Alf uskoro oporaviti. Hej, Alf! Mogu li ti nekako pomoći? Hvala, ali uskoro sam gotov. Molim te, raščisti prostor, izbacit ću neke stvari gore. U redu? Aj. Jesu li se svi odmaknuli? Da, na sigurnom smo. Hvala ti, Alf! Ovaj dio tračnice je zahrđao dok je bio pod vodom. Zahrđale tračnice dovode do gubitka energije, tako da ih treba brzo zamijeniti. Hvala, Alf. Žao mi je što moraš toliko raditi otkako si se vratio. Nema problema, Teo. To mi je posao. Uvijek se mogu osloniti na tebe. Dakako.
He, Alf, ja ću odnijeti ove hrčave tračnice. A ne moraš to učiniti? U redu je, mogu ja to... Ja ću ti pomoći. Okej. Zar nisu teške? Nisu, u redu je. Wow. Patku! Jesi li dobro? Žao mi je. Da samo znaš kako nam je bilo teško bez tebe, Alf. Sally, ti si stručnjak za kompjutere. Hoćeš li mi pomoći nadograditi softver? Predugo sam izbivao i ne znam otkud početi. Pa naravno. Zar ne bi trebao pomagati drugima? Sa svim popravcima? Svi trebaju Alfa, ne mene. Ja ne mogu odraditi stvari koje Alf može. Što? Pa, okej, mora postojati nešto što ti možeš da Alf ne može. Pa, ja ne znam što je to. Alf je puno snažniji od mene. Znaš, čula sam da Teo treba pomoć. A? Teo je rekao da će se krov njegove galerije uskoro srušiti, a Alf je prilično zaposlen. To bi bila prava katastrofa. Bolje da odem provjeriti. Vidimo se! Mislim da je Alf stvarno spretan sa alatima. On je taj koji je ponovno vratio život u ovo mjesto. Alf je oduvijek bio marljivi vlak. Bio je Kejova desna ruka prije nego što je Kej izgubio pamćenje. Što to govoriš? Ja sam Kejova desna ruka. Je li to još uvijek važno? Otkako je Kej izgubio pamćenje, on ni ne zna da uopće ima desnu ruku. Žao mi ga je. Sve mora odraditi sam. Jadni Alf, tužno je to. Da nije bilo Keja, Alf se nikad ne bi vratio. Ali, tko je odgovoran za to što je planinsko područje bilo zatvoreno, ako ne Kej? Kako Kej može biti kriv? Duke je kriv. Zar ono nije Kej? Kej! Patku, tražio sam te. Kako je tvoja glava? Dobra sam i to zahvaljujući tebi. Kamo si tako žurno krenuo, Kej? Čuo sam da će se krov galerije uskoro srušiti, pa sam ga došao popraviti. Krov? Alf ga je malo prije popravio. Malo si zakasnio. Popravio je? Odlično. Kej, čekaj. Ti popravljaš to, zar ne? Samo moram ovo spojiti. Oj! Kej, mislim da je to bio kratki spoj. Ne mogu vjerovati. Stari, ti bi to napravio za tren oka, ali ne brini. Nije to ništa. Ali ja nisam stari ja. I što sada? Jeffrey? Što nije u redu? Jesi li vidio Alfa negdje? Moramo popraviti svjetla na trgu fontane. Vidio sam ga kod Seline platforme. Kej, danas nisi baš sav svoj. Samo sam se pitao, hoće li mi se ikad vratiti sjećanja? Da postoji način, već bi ga pronašli. Ne moraš se požurivati. S vremenom će ti se vratiti sjećanja. Već si zaista mnogo napredovao, Kej? Kej, je li sve u redu? Da, dobro sam. Ako otkriješ neki problem, trebao bi se obratiti popravku. Ili te sloj može dobro oprati. Možda ćeš se osjećati bolje. Pa ne radi se o tome. Nego, osjećam se tako beskorisno. Kako to misliš? Ne znam ništa. I nisam od pomoći. Svi govore da sam bio sjajan. Ali sad, nisam ništa. I mislim da se nikad ni neću promijeniti. Možda bi bilo bolje da Alf upravlja vlakosvijetom. Kej,
Moram ti nešto pokazati. A? Vidiš li, potpuno beskoristan. Kej? Mislio sam da ćeš biti ovdje. Što je, Alf? Sve stvari koje sam popravljao u zadnje vrijeme podsjetile su me na to kako si ti bio čvrst u svemu. O da? Ja se zaista ne sjećam. Kej, stari ti je možda bio bezbrižan, ali bio je mudar. Ne znam, Alf. Mislim da sam uvijek bio beskoristan. Znaš, Kej, jednom si mi rekao... Ono što zaustavi vlak nije oslabljen motor, nego odustajanje od kretanja. Da, Kej, te riječi su me držale. Ha! Želiš li gledati dalje? Zaboravi. Ustani, Alf! Ne, ovo nije za mene. Odustajem od ovog treninga. Nema odustajanja! Ono što zaustavi vlak nije oslabljen motor, nego odustajanje od kretanja. Znam da ti to možeš. I neću dopustiti da odustaneš. Moramo se kretati. Ono što zaustavi vlak... Nije oslabljen motor. Vlak će se zaustaviti ako odustanemo od kretanja. Hej, Alf! Hvala ti! Produkcija hrvatske lokalizacije NET. Prijevod i tehnička obrada Studio NET Zagreb. Uloge: Nikola Dabac, Marko Movre, Sara Spinčić. Kada sam uplašen, ti ćeš biti uz mene, jer ti i ja sad zajedno, to je sve što trebam. Jučer sam bio sam i sasvim usamljen, pruži mi ruku i dan će biti sjajan. Možeš pojuriti, ali Gaja stići nećeš, mozak veliki, male seli i beki, on popravlja sve, Alf je pravi mudras, naš brbljavi patak i snažni moćni Viktor.